Ayan Rabinaka, sa barong ko chiko. Ada ba salenga? Sangay isa. Ada ba salenga? Emosi beya hu. Michael testing 1 2 right? You are on the air. Lubena? You are on the air right now. So the Nalubena may move closer to you. Lakomay. May dami ke, ada ba ko sa posa kina sa sini rongo chiko. Ko ta bare ba ko chiko na bul makaw. Binaka saranga numutal na I just remember nito koro may kay telebu kila kito dairy cooperative. Kito na tamatan do table makaw. Ano naman sa tugon ko, kita una taman tantong buta kong bulu makaw. Kita na milk farmers. Kita telebu. Dairy farmers. Donang na kito au tuika saranga bat kaya nungon na se chiko nungo na. Ito dakap chiko na farm activity. Ito dakap chiko farm kung vivi may donong ko friend. Kung rumbo lekko vida na tiyan bul makaw. Just like this one. Baka nga na bul makaw ngo. Aunque rede ko bango ko ba dona soten tamundamo. I said you bloody fool. Kung indara chiko na soten tamundamo ira na bul makaw do ira do besta ka saranga. So ko sa oda saranga sa lo tono sa lo teke sa lo bange. Senga ina baleta na bul makaw big hon na. Reto rum liko bina ka bango. Ang kada bagay ka ko budi di bango lebo tu nito na ko. Lebo na buningwa ko. Buningwa ba? Kambatan do na buningwa ba kay sengay. Rana bul makaw ko kay kilachi ko na buningwa ko rira apruta karto apruta ki out talaga. Ang kay ta ba ko na ka ba ang kay duringa ang kay brace nga ang tuno berto na bul makaw. Iyo sengay dongay andon do amay. No mo ko sa tubukan do kay tuko na pa ng bul makaw. Now you enter the dragon. Oy. Make itu sin revi ko. Kampas subaya anyway yan rabinaka tamatikede yan rabinaka Mike. Dona singa binaka bakalelay rain chiko na uda na suba. Rain chiko na uda Rain ha. Acha Michaeli. Koyo lako Mike na no ha. Rongo da chiko num do bose lebu bakaturanga sa taka chike. Na velo many building go. Then after that don activity daka iko I'm gonna come to that point. Yeah. Au lako mai. Ang sota num do staff au be kila chiko baleta na no num do boso sa lako. Hana lako se be kila baleta I'm very attachment to the policy of the Communication Fiji Limited. And its properties and the managers and the facility of the public baleta num do company of the facility and of the public convenience baleta num do arongo da chiko num do company bolita kataka sona ka kitorani investment kina we call it Babu the shares. That one I came for that one. I think I might want to buy my Kelly. How much shares you want to buy? I can buy all yours and all the people here right now. Okay. Lumengo boss. Right, boss. So straight after this 9 o'clock. So 9 o'clock I'm gonna take you to the accounts department. So you're gonna go and talk to them how many shares you want to buy. Binaga bakalim. Anyway, my Kelly, I know. Na kunintendi sa rongoda ni numdo AGM 2018 na annual general meeting 2017. The financial we closed the financial year of 2017. Aula ko mai sa tabi numdo ngonilewa ate da sign na bola ko sa letambe. Okay. Ko sa letambe sin kila na banua mendambe reda lebuna tamata ve matanggali tamata chukikya. High shot, big shot, low shot. So low to give a bull macau. Okay. So when you sit down, what they discuss in the Donang boy chikika ko taka chiko iluso nangona. Yeah. Tamata kila chimo dice da baneda. Churanga. Aunque vango, excuse me. Yeah. Can I sit over here? Where? Over there, kila baka iliu baka lelay. Tambe di keri mena. Sinembero ko ya. Babu, you sit in the back. I was in Baleta, why can't I sit there na? I am boleh chiko na numdo kali share.
Sinibera ko no, the AGM sitting there. I love the AGM sitting there. The AGM sitting there, man. I tell him this is the AGM. Chindon in Dambica na AGM. No, ang kilas question kila nambalimbali ni AGM na. Nanum ko ando na position baka acting general manager. Na right bad ginin. Wait. You can't sit there, Babu. Babu, you can't sit there. Said balata because the AGM is sitting there. Level yun doon ay kanay kisi ko. Nagori na time ni Lenga, na time sa lako na school. Sa singay concentrate ko na teacher. Right bad. Kung kay boss sabi ko that nobody's his name is AGM. Ko sabi to ko na this is the AGM Lubengu. Okay la ko ngone lay to ka. Lubengu, this is the AGM. The annual general meeting. That's the meaning. This is the meaning of the AGM. Annual general meeting sa lako chiko. No AGM gonna sit in the front row. Kila chubeka. You just go sit down if not no share for you. Bate angunti, angunu juice o chinga angun kana keke ongel style. Vina ba lebu numdo bola. Na time ko iku sa lako, kita ngay kana na lobo. That's what I want to tell you, you limuri fala. Kem do sa talno bango meeting bango chinga lagora kana koko sini sori chiko yao. Ko sa singa kana no. Ko rongo de chiko kem tong ke la katalana isa la bulangi la saitumba. Right what kina sera. Already ko ni sa kuto mena chikini pe ko langan no nanda. Oi nanawa, we farewelling one of the founders of CFL. Isa, ko de nada na. Ko I'm gonna chairman of the company for a long time when FM 96 started 1985 till yesterday. So the fella ko sa dengu may na chairman of the company. Oh, Mr. Matt Wilson. Oh, Matt Wilson, tama ka wango. Thank you very much, Mr. Ko sa kila Mr. Matt Wilson na time ratu se kami se semara na time gara se keda na speech korto sa bosa chiko na time nindo na meeting the speech keda sa bosa ratu mara written by this fella Mr. Matt Wilson. Binaka bakalebong na I'll go to him and ask him to write my speech too. Speech for what? When I speak with Frank. Anando nungu when Frank bosabango ko Mr. Benny Marama, I'll be talking next to him, na? I tell Frank, you know, Mr. Benny Marama, you don't talk, I'll talk for you. I mean, no speech kada me bosa yaw. Nadaba me ko metukuna. Anything you want to say, anything you want, I'll speak on your behalf. But Michael, I want to thank Mr. Matt Wilson on behalf of the People's Policy and complimation for his tremendous Abul Makawate. Nakapakalev sin surechia num do lobo do kanalo Usa ko to menano na chikini pe pakonda langatan demis kona sera na isa bulangi satu euro satu kono isa bulangi daba la saitumba no mulako au na muria iko tunga au na guys taki ana guys taki ko bakalailai sengay wale bungori Okay, senga yana lalangan ni sere kitoro ni visa. Sabang ko sa barta ka ko ore. Ngo nandre ni bas London ni bas. Sa ker to ko pakayan romanda ni ko. London ni bas yan rabinaka o Nokex. O nanga si tumbuna. Are da ba Nokex re. Nanga si tumbuna London ni bas IF 484. Kung sa singa mista kang ko na so ni matakalilay. Asa mo ko? 484. Oh, 484. Matanggalin na ba mo ko rin? Kung matanggalin na ang drive ko, pati pangra fix ko. Bisa taga na number plate. Na, right bad kini. Okay, Babu. Thank you very much for your time. Au sabe andra pinaka berto na tourist sa lako chukumay. We na tour guide sa chuko so nangon irando lako coach na tourist may na market. Oi. Na vale na sona voz indo tukuna. Preba berto ngondo na klana basi ni rewanga. Koto may no na tourist. Onto na music lamba.
Gaiva kona driver nga bangko kona tour guide. Ada bana tour guide vaviti. Orang tapi pasar. Pasar serta ki ko tura ba Mike. Iya. Bula, kila ba Bula, this is a super city. Welcome to the super city. To sam gange somu mana nawang. I am sure the captain must have tell them. Nauda This is the super city. You're sure the captain already told them this is super city? Must be, Michael. I mean, the captain not gonna bring the tourists in the boat and tell them, oh, we're going to Benga. Right back. Orto mo naman ang basin ni Raymanga. Orto wakila kani tourists. Onto na music speaker. Orto get wala kumay bangko. Dapat nangun salah wabu bangko run about edin bad driver zurmai tanis in berok na ba tapi ko sar taiki bolo binaka this now you entering the city of Suba. Welcome lango mana basi kela sana Suba wangorton tourists we want to go to the market we hear Fiji food is the best sin berok yes let's go lango mai ko mata kelelai serang akla sar cuna tomata vai sar apa ko tomata sabang sar tangan kay balangi salah kalau mai simber ko dur sarawang dusi sarawang ona market ko ladies and gentlemen bolo binaka welcome to Fiji and this is the market bap market mesan dotan boleh kan nilai style sana kebelan Koko sabi fancy na? Fancy ya. Kede na local sa Saraba Koko, he's the only one talking to the Kebalang. Gari ha. Rotore dong ba sar taking tomata. Labo binaka na tarakila ngi. Wa turis na lebu na tip ni ko. Lebu tanana lebu ni balangi chiki akila. Iya, ada mga ito kuno ka. Ladies and gentlemen, Bula Binaka, welcome again to Fiji and the super city and this is the market. Thank you very much, Babu. We'll talk to you again tomorrow. Na Babu the meme, na makai na singa ni mataka. Veto koni kay Vodafone. The future is exciting. Ready? Beka ko me check binaka na tamatangor. Might be the fella from Sabu Sabu. That fella who said the market. Market? Yeah. Kaya sa totoo ba doon na sa lang ko may grog doon na singa doon na boy ni India ay sa toro may doon na friend. The fella's name is Raven Chan. Koko long time sa Chico Canada. Hey. Darman, ko introduce mo na mo friend. Oh, I'm sorry. He gonna introduce himself. Oh, Bula guys. My name is Raven Chen. Raven Chen. But neither no ko Raven Chan. Sa bosa saran dona kila dora boy sa kata kay asisela kinala tangi one more time. Oh, Raven Chen. That means Raven Chan. Yes. Oh, Bula binaka Raven Chan. Nada no ko na Raven Chan ke sabi po sa kay balangin ha. Bula binaka guys, my name is Raven Chen. Binaka ba kali Raven Chan?